Nagino kunati AKARI Ntuura ya IGOJI bareanite na ndeto iri kwerekana ati ninde Muunda iramurandi yo MYS yo thirikari ndiru yore ni bidara yukira irambecha umweri murangamiri umweru wa murandi yo muraga baichu na thirite ninde akyulunga MUNDENE yo na kugwata ya bariwa yo ni Muunda yo Ntuura na bari ndienda kumenya muntu uri kwewe ngwethera kira ombechi umweri mutugikare na ripoti yekinya. Najua mwananchi ndiye stakeholder, mambo anafaa aambiwe maneno kila wakati. Angefaa kuambiwa wakati mwezi inaanza IGOJI ambiwe hii shamba, hii facility tumerent na tumerent pesa ngapi ili kusaidia wana youth na iende hivi. Pia mwananchi aone kama pesa yake inapotea ama ipotei. Kwa hivyo leo mimi ndio nimejua ya kwamba MYS ilipoletwa IGOJI haikuletwa kwa facility ya serikali na shamba si ya serikali. Ni migambo ya murega baichura ni mukuru wa ngavana wa Meru na nkurukia rathurirwa ri patron wa Meru Youth Service ntukwenka ikurukite akiuga rekorio ngwikarone bia MYS IGOJI kia kumakania ni kwithira munda yuju jutari jwa thirikari na no kathirikari ndiru ya ngavana bagatenekera itumurungi irakomborete kuma kiri mtu kiumbe chiringi 325 mweri gitumikira nandi bamwe bakari betura riri batongeretwe ni mwaria wao James Nkonge bachumirite na muthuro jumunene. Twathithia mathabu tukona o mwaka ni milioni 3,900, miaka 5 ni milioni 19 na 500,000 na mbecha iu ilionekania iretaga mukone jwa kiumbe antu akwithirwa igitethagia kana ga Gikui ke IGOJI na ka Meru County at large. Kurukini baugite na bakanukia mugunda juju juria bakuga ni ka 33.5 ni jwa Ntuura na tijwa mtu kiumbe bakiuga mbere munda juitine AKARI batene na wako skuru igwito IGOJI Arambi Secondary 1968 nilo shukuru ya IGOJI Arambi registrwe under legal notice number 17 1969 tariki 12 mweri jwa iri. Kiria baugite bari no kujibo baruga iji ati Diocese of Meru IGOJI Parish ni bagirete magita kwa magita kugeria guchinja munda jojo jwa jwao magedi jeraja tomba gukinyanira. Diocese of Meru kuma kere official document nionanetie from time to time ikigeria kuchenjia ownership ya mugunda kuma kere public to private institution, lakini kere correspondence notes ile ilio obisi ya thirikari ni jiaregire kuthithio ntu buria nontu ni jiaugire through a letter it is impossible. Skulu ya IGOJI Arambi Secondary ni baugite ya ingiro bekeri wirane ni skulu inene university reti Ntuura ne yao untu buria butomba ukinyanira mwankira thai na nikyo kiri wathani bwakira itumurungi bareterwa MYS. Riu agatwaririre merori mathira nontu bwa gutunywa cukuru na tweretwa ni university tureteretwa university ni kwija kwaraganirwa cukuru turijagwa ni thina. Riu tio tweterera university tukijikiria university ni nyamera kiro itwareta aturetera na ndiromba ria AKARI bakire thirikari ya kaunti ya Meru ni kubathingatiria munda juju gutigira kioto kiao ni gukonekana mbere mabamenyorora nenkagirwa kigina kia munda ni thirikari nthiru na kiabire baretwa university MUNDENE juju. Uchunguzi napothithio na mpwe urona ngeri mbecha iji twetwokia nini oa karateu twerwo munengerwa mbecha nengania tukamenya bwa wetu amenya tisa sawa bonda jwa to bodingatia yo ja tudondeke tujojo na tujojo itu ani akodomera ketho te university tuletera institution kwena polytechnic nene jiage nto ta Kenya polytechnic kana university imbe ginto gego find mtu Ntuura eji atweke kurikia kuona
Kiripotera nteto cia Weru kuma wandine IGOJI East gicigo mbunge kia South Imenti, riakwa rietwa ni Mutugi Kare.